Rusija u Srbiji jača svoje prisustvo poslednju deceniju. Ovdašnju svakodnevicu obeležavaju agresivna propaganda proruskih medija i nezaobilazna glorifikacija ruskog predsjednika Vladimira Putina. Građani Srbije naklonjeniji su Rusiji i Kini u odnosu na Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju, a prema istraživanju Nacionalnog instituta za demokratiju iz Vašingtona, naklonjenost Rusiji je u Srbiji porasla za više od 20% u odnosu na 2013. godinu. Srpski mediji, prema istom istraživanju, najviše izveštavaju o Evropskoj uniji, Sjedinjenim Američkim Državama i Rusiji. Rusija i Kina su uglavnom predstavljene pozitivno, dok se o Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskoj uniji izveštava uglavnom neutralno ili negativno kada je reč o Americi. U Srbiji se, navodi Nacionalni institut za demokratiju, vidi veza između medijskog izveštavanja i stavova građana. Ocena koja se nameće je da većina građana nema informacije, čak ni približnu predstavu o ruskim interesima u Srbiji. Rusija svoj uticaj na Balkanu pa i u Srbiji ostvaruje legitimnim i nelegitimnim metodama. Legitimne metode tvrde moći su saradnja u oblasti ekonomije i odbrane i bezbednosti, a legitimne metode ostvarivanja moći meke su kroz kulturu, saradnju verskih zajednica, promovisanje medija, organizacija civilnog društva i sl. Sama po sebi meka moć, kao ni tvrda moć, nisu nužno ni liberalne ni neliberalne, niti su demokratske forme. Mogu da budu jedno i drugo. Nažalost, u posljednjih par godina postaje sve očitije da su svi instrumenti ruskog uticaja u Srbiji i na Balkanu nedemokratski i da su neprijateljski, da su usmereni na destabilizaciju Balkana, na njegovu usporavanje njegovog procesa pridruživanja i integrisanja u politički zapad. Ono što Srbiju i delom Bosne i Hercegovine razlikuje od svih drugih zemalja regiona, pogotovo Istočne Evrope, Baltika, pa i liberalnih struktura u Zapadnoj Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, jeste da taj uticaj u Srbiji nailazi na politiku otvorenih vrata ne samo aktualnog režima, nego i većine ostatka aktera javnog života u Srbiji. On se maltene smatra kao dobrodošla druga strana u odnosu na ono što svi lažno tvrde da je bila dominacija zapadnih medija ili njihove vrste propagande. Nažalost, ljudi koji su nekada bili vrlo brzo od samog početka u stanju da identifikuju sva zla Miloševićevog režima, da se bore protiv njegovih politika, vrlo hrabro su također, recimo, Sputnjik sada predstavili kao dobrodošlu drugu stranu, maltene antiglobalističku. I mi sad imamo jedan čudan spoj da u Srbiji nema liberalnog mainstreama, ni organizovanog, ni neorganizovanog, nažalost, s jedne strane, a da s druge strane imate sve veću približavanje antiglobalističke desnice i antiglobalističke levice i da oni vrlo često se preklapaju, nalaze na istim ideološkim stranama i formalno u javnosti na skupovima sa zahtevima koje ono što vrlo verovatno predstavlja organizovano i finansirano maligni ruski uticaj u Srbiji artikuliše. Kroz istoriju je na srpskom tlu uzgajan mit o Rusiji kao zaštitnici Srbije koja je dolazila na evropski jugoistok kako bi branila vekovne prijatelje. Balkan je Rusiji vrlo zgodan teren za odmeravanje moći sa drugim silama bez opasnosti za nju samu. Zbog toga je vrlo svesno već od 18. ali pre svega u 19. veku građen taj čitav narativ o tome da su Rusi spasioci balkanskih hrišćana, pre svega pravoslavaca, i građen je mit, dakle, kao ideološka osnova o tim nekakvim tradicionalnim, bliskim, bratskim i tako dalje vezama između Srba i Rusa i vrlo slično između Bugara i Rusa. Tako da taj mit je kao i svaki mit naravno iracionalan, on nije zasnovan na nekakvim posebno racionalnim istorijskim osnovama, ali on ima svoje jasno racionalno utemeljenje u vrlo jasnim, dakle,
državnim interesima Rusije. Uticaj tog mita danas je naravno veoma veliki. Ja vrlo često kažem da se ideologija srpskog nacionalizma kao poražena ideologija u ovim ratovima 90. godina u stvari osjeća vrlo frustrirano i zbog poraza i zbog neostvarenih ratnih ciljeva, odnosno ciljeva te ratne politike, i zbog toga se zapravo srpski nacionalizam kao ideologija rusifikovao, odnosno pokušava da se identifikuje sa Rusijom i ruskim nacionalizmom, a mi danas opet vidimo naravno i ekspanziju tog ruskog nacionalizma koji koristi često stare ideološke obrazce. Tako da je osnova tog današnjeg mita u stvari u vrlo jasnim, dakle u prošlosti ili u nekakvoj istoriji, ona se selektivno posmatra, istorija se tu naravno vrlo jasno upotrebljava i falsifikuje za savremena politička kretanja. Ekonomski odnosi Srbije i Rusije smatraju ekonomski analitičari na temelju podataka o robnoj razmeni i investicijama nisu od velikog značaja za Rusku federaciju, ali nisu ni za Srbiju. Rusija nije ni među prvih 10 donatora Srbije prema istraživanju Ministarstva za evropske integracije, ali čak 21% građana veruje da je ona na prvom mestu. Od 2007. godine datira nova etapa u ekonomskim odnosima dve države. Reč je o velikom međudržavnom energetskom aranžmanu između Rusije i Srbije, za kojim prema ocenama nekih ekonomista nije bilo racionalnog razloga, budući da se tim sporazumom povećava energetska zavisnost od Rusije. I dalje je notorna činjenica da Rusija nije prvi donator Srbiji, da je to Evropska unija kao Evropska unija, a onda i pojedini članovi Evropske unije, za na primjer Nemci, koji su veći donatori od Rusije. To je stvar koja nije samo ekonomska. Ja bih čak rekao da je manje ekonomska nego socijalna, psihološka, sociopsihološka i tako dalje, ta vezanost za Rusiju i tradicija koju imamo sa Rusima, koja se meri vekovima. Evropska unija postoji samo 60 godina. Dakle, u tom smislu je naš narod, posebno onaj deo naroda koji nije visoko obrazovan, sklon da veruje da je sama činjenica da smo Sloveni i jedni i drugi sugestivna. Drugo, da pripadamo istoj religiji, da ima trenutaka u istoriji gde smo bili na istoj strani, na primjer oslobađanja Beograda i tako dalje, ali ono što je za mene kao ekonomistu zanimljivo je da se lako vezujemo za dobre strane razvoja odnosa između Rusije, a zatim i SSSR-a i Kraljevine i posle socijalističke Jugoslavije. A da li ste vi ikad čuli od nekoga da vas je podsjetio da su u Rusiji prvi uveli, Sovjetski savez je prvi uveo sankcije prema Jugoslaviji 1948. godine, kad je Stalin i Tito su se ukrstili i naravno posle toga gore su sankcije bile nego ono što su uvele Ujedinjene nacije. To se zaboravlja. To sad ja ne mogu kao ekonomista da objasnim, to socijalni psiholog može da objasni zašto je narod spreman da zaboravi velike patnje kroz koje smo prošli od 1948. godine do 1956. a nije spreman da zaboravi neke druge stvari. Činilo se posle 90-ih i posle 2000-te, kada su se promenile prilike, kada ni u Jugoslaviji, odnosno Srbiji, dakle sad ćemo da govorimo o Srbiji, nije bio komunizam, nije bio ni Rusiji, da će te veze da prosto procvetaju. Međutim, do toga nije došlo. I od 2000. godine na ovamo veze Srbije sa Rusijom nisu rasle ništa brže nego sa zapadnom Evropom, čak su rasli i nešto sporije. Tako da već godinama zapravo udeo spoljno-trgovinske razmene sa Rusijom u ukupnoj spoljno-trgovinskoj razmeni Srbije kreće se negde oko
8%, pri čemu je naš uvoz mnogo veći zbog uvoza nafte, a učešće izvoza u Rusiju u ukupnom izvozu je negdje oko 5-6%. Znači, nikada Rusija nije igrala neku značajnu ulogu u privredi Srbije, pa tako nije ni danas. Otprilike 2/3 spoljnotrgovinske razmene Srbije odvija se sa zemljama Evropske unije. I to ne računajući susedne zemlje. Ako bi se one dodale, to je još i više. Spoljnotrgovinska razmena sa Rusijom je oko 10%. Prema podacima koje je izneo predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, samo kompanije iz Austrije su u Srbiju uložile oko 3 milijarde evra. Isto toliko, prema rečima predsjednika Rusije Vladimira Putina, Rusija je uložila od 2003. do njegove posjete Srbiji krajem 2014. godine. To važi i za investicije. Ruskih investicija je vrlo malo. Ona je negde otprilike na 10. mestu po učešću investicija. Mi vidimo da zapravo neke značajnijih investicija, sem u naftnu industriju Srbije, koja je zapravo bila državni posao, dakle to i nije bio ekonomski aranžman, nego je bio pre svega politički aranžman. To je jedina značajnija ruska investicija. Imamo sad, da kažem, opet u oblasti energetike, odnosno naftu, to je ovaj Beopetrol koga je kupio Lukoil, ali sve ukupno, znači Rusija zaostaje po tim ekonomskim investicijama za mnogim drugim zemljama koje su mnogo manje od nje. Uprkos izjavama u javnosti, Rusija ne gleda blagonaklono na saradnju Srbije sa NATO, ali ni NATO ne veruje u dugotrajnu mogućnost sedenja na dve stolice. U nabavci naoružanja i opreme, Srbija je više okrenuta Rusiji. Međutim, nije reč o ključnim momentima koji usmeravaju javno mnjenje. Vojni analitičar Aleksandar Radić ocenjuje da vlasti u Srbiji javnom mnjenju pokušavaju da predstave sliku da je Srbija u oblasti odbrane okrenuta Rusiji, iako zapravo gleda i radi prema NATO. Za očekivati je da od spoljne politike Rusije, koja ima dugotrajan kontinuitet, ljude koji su kadrovski stvarani i pripremani da štite interese svoje države, očekujemo postupke koji su neemotivni, često i netradicionalni, nego naprosto prilagođeni onome što je trenutni ruski realni politički interes. U tom kontekstu mislim da Rusija želi Balkan da vidi u nekoj vrsti limba između zatečenog stanja iz prošlosti i čvrste integracije u euroatlantske procese. Rusija ne stavlja Srbiju u uži krug tema kojima se bavi i pre svega je usredsređena na zaštitu onoga što smatra svojim primarnim interesima, a Balkan to nije, smatra Radić. Srbija nema jasnu politiku šta želi i većina ključnih pitanja o tome gde ide su proizvod paušalnih postupaka i izjava koje su proizvod dnevne politike. Radić takođe ocenjuje i to da Vojska Srbije ima mnogo aktivnosti u kojima se ponaša kao partner NATO-a u punoj meri, što, kako kaže, nije prihvatljivo javnom mnjenju u Srbiji. Vlast zato pribegava rešenju da se saradnja sa NATO-om medijski marginalizuje, dok se zajedničke aktivnosti sa Rusijom stavljaju u prvi plan. Dnevna politička slika stvara tu priču o rasjedu između istoka i zapada. Pa dobro, postoji on kroz tradiciju. Ne možemo mi da pobegnemo od naše istorije, od onoga što je stvaralo Balkan ovakvim kakav jeste. Ali u ovom trenutku mislim da je Rusija gilnija, jer Zapad je zapravo ostavio Balkan po strani zbog nečega što su smatrali za bitne probleme. Za razliku od jedne relativno žestoke inicijative da se pronađe rešenje za prostor bivše Jugoslavije, naročito posle pada režima Slobodana Miloševića, kad su jako kompetentne ličnosti sa Zapada pokazivale pa gotovo dnevni interes za situaciju na prostoru bivše Jugoslavije. Bilo je obećanja o tome da će se harmonizovati dinamika ulaska zemalja Balkana u euroatlantske procese. Nastupio onda jedan period potpune nebrige za Balkan, u kojoj se podrazumijevalo da mi treba da molimo za afirmaciju zapadnog sistema vrednosti na našem teritoriju, da mi prepoznajemo koristi od toga i da kao odgovorni građani, naravno i pojedinačno i
kroz kolektivne organizacije ćemo se boriti zato da budemo dio zapadne civilizacije, ali to tako ne funkcioniše u realnom životu. Frustrirana nacija sa iskustvom iz građanskog rata, sa bombardovanjem 1999. godine, koje je mnogo toga uskraćeno, pa nema razloga da stvara pozitivnu emociju i da pokušava da popravi ocjenu iz vladanja koje je neko drugi nametnuo, i to nas je zavalo na neki način i dovelo u situaciju u kojoj je bilo lako napraviti protest sa strane. Mislim da je sada činjenica da postoji veliki broj još uvek nerešenih slučajeva ratnih zločina koji su srpske strane počinili na Kosovu, da bi oni koji znaju šta su radili 90-ih, koji su još u sistemu, ali i oni koji su penzionisani i povezani sa sistemom, sada naravno da ne mogu da kažu da nisu ni za Evropsku uniju, ni za normalizaciju odnosa sa Kosovom tako javno, ali koriste sve svoje uticaje i znanje da objašnjavajući da Srbija ne može to da uradi, jer bi to bilo izdavanje Rusije, u stvari koriste navodno značaj odnose sa Rusijom da bi minirali evropski put Srbije, normalizacije odnosa sa Kosovom, a u stvari štiteći svoje radne biografije. Dakle, pored tih zla koje smo dobili sa lažnim komentatorima, lažnom drugom stranom koji je dolazak Sputnjika nametnuo, svi se primili, mislim da je veliki problem bio da je i Rusija odgovorna za legitimizaciju osuđenih ratnih zločinaca kao legitimnih sagovornika. Mnogi zaboravljaju da Srbija de facto ima 3 ministarstva spoljnih poslova kada je Rusija u pitanju. Formalno ministarstvo spoljnih poslova, kabinet, dakle ministarstvo Nenada Popovića bez portfelja koje je navodno za digitalne inovacije, ali su to digitalne inovacije tako što se ruski instituti, tehnologija i softver uvode na Vojnu akademiju pre svega i slično, i što se promoviše govor SPC i Ruske pravoslavne crkve i Putina. I ono što je takođe bitno, Savet za saradnju sa Rusijom i Kinom, koje je vladino telo na čijem je čelu bivši predsjednik Nikolić, koji nije NM, on je sadašnji vladin uposlenik, kojima je u tom savjetu jedan od najbližih saradnika Genadij Timčenko, koji je inače srpski konzul u Sankt Peterburgu, koji je čovek, naspolno on je designated national of interest na američkim sankcijama. Dakle, mislim da je Genadij Timčenko i na evropskim sankcijama. Ili ne, samo na američkim zbog ovog uticaja na izbore. Ali bez obzira, dakle, ta mreža ruskog uticaja, najlakše ga je svaliti samo na vladajuću strukturu. On ima svoj deo odgovornosti, naravno, za to. Ali ja se bojim da postoji deo strukture i uticaja za koji ova vlada, nisam sigurna da im se sviđa šta im te strukture rade. Nema, međutim, ni jedne izjave srpskih vlasti kojima se osuđuje ruska agresivna propaganda, a nema ni adekvatnog odgovora države, pretendenta na ulazak u Evropsku uniju, na sankcije uvedene Rusiji. Na desetine sajtova okrenutih uglavnom desničarskim strankama i udruženjima građana koje su vlasništvo i oglasne table opskurnih organizacija koje propovedaju slovensko bratstvo i uglavnom prete susednim narodima i državama. Nijedne reakcije vlasti na takav sadržaj i delatnosti tih organizacija nije bilo, čak suprotno. Zajednički imenitelji svim udruženjima i blogovima sa proruskim sadržajem su širenje uverenja da će Rusija sprečiti nezavisnost Kosova, te antizapadnjaštvo i prepoznavanje, neretko i targetiranje antisrba. U širenju ruskog aktivizma u Srbiji poseban značaj imalo je otvaranje Beogradske ispostave Ruskog instituta za strateška istraživanja, formirano pod pokroviteljstvom predsjednika Rusije Vladimira Putina. Na njenom čelu u Moskvi je bivši obaveštajac Leonid Rešetnjikov, koji često boravi u Srbiji i govori između ostalog o konstituisanju novog kolektivnog srpskog identiteta, potpirujući nacionalizam i nadu nacionalista da ratovi na Balkanu nisu završeni i da granice nisu konačne. Najvidljivija pomoć koja je došla iz Rusije u Srbiju je besplatni rad osoba koje su izgradile mozaik na Vračarskoj pravoslavnoj Bogomolji. Ruske crkvene starešine su uz pomoć ovdašnjih graditelja izračunali da to mozaičenje vredi celih 30 miliona evra. U Srbiji se Rusija idealizuje i nameće se utisak da je deo javnosti i politike u začaranom krugu
iracionalnosti i interesa, potisnutih kao i često u novijoj istoriji nacionalizmom. Osiromašeni građani Srbije u ovom svojevrsnom mazohizmu nalaze izlaz za sve egzistencijalne probleme. Njih će rešiti stariji brat, jer nas i Rusa 300 miliona.